Friend, apay akasta tilangam. Ay, parikot ko nga ro ti kwarta nga aramadak, friend. Umadanin ti exam tayo. Ngam awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, no adda kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan. Ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie, Ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat adda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak launay ka ni tatang. aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na rigrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat amarigregatan kayo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Nang runa, kat talo kami nga gis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggedak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang agtrabaho para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta kuma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, kat dayta ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod ta makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuam. Dayta nga rod ti parikot ko manan, friend. Nariga ti agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When Mapanak ija ili intun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si kamat gayam, Jenaline. Margie, Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. ayos na tamat. Napintas, kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapod no na. Nagsardeng akon iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay, sayang matan. Sayang nga rod. Ngam, ay, parikot ti kwarta nga aramatek. Iso anas kan nga agtrabaho akpay laeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pay nga rod. Amang ano adda ammom. Irekomendanak man kit di. Amok nga ado ti amam iti syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanam, anak ko. Mapanak iti balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo aya, di anak ni nanay ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Adala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka. Kinapudno na, nabayaga ko nga agtrab-trabaho ijay abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay kat ag-serve iti arang. Ay, kasta?
Amangan ngamin no sa wali ti pampanunutam. Gaputan ako nakabar. Istrikto di boss. Saan na akayat abas-bastusan dagiti customer dagiti waitress na. Kasta ka di. Iso nga awan pagdanagam. Gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag. No kayat mo no saan. Itikas na. Iti pa nagsublik ijay syudad. Makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawag ha. Ta ipakaamok kumakada kayo. Nga dagayong kung ayabak kumangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang awaitress nyo. Kan may sa, nabayag mo tin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man. Takayat day tagayem mo nga agtrabaho iti bar. Wan, madam. Inalukoy ko kat imanugot man. Iso nga iti panagsublik ita, makigiddanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Noad da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuhan. Saan kan amapan iti ibagbagaday di Gina Lane? Kwa, tatang. Anak ko, saan natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakaraktumat laang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nadak, tatang. Ay, Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. Kastamat kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbagak agayim ko. Margie, iso ti boss ka. Nainbag nga oras yun, madam. Mayat samat no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasayaat no kasta. Ala, aginana kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsing pat matgayam ti boss ta, Jenaline. Talagaan na singpot ni Auntie Emily. Saan naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakaduak idi? Palakas da palakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan. Anya nga ita, isuda matlaang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos matisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga Intay agliwliwa, inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliwliwa. Kun may sa, sagpaminsan lang mat. Ay ket uwan Mapan tayo pare. Sa dino nga banda ti papanan tayo. Ije sigud Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dinumanan, ti papananyaw. Gaga nga iti baronanang. Ingka mag 1 round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaan. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarap yan. Ken sa anak unay nga agbartag nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang. Asino siya ka barbaro akaduhayo ka di bar, Jenaline? Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ni Margie dayjay. Gayem ko, kan kalugara. Kasta, amangan no mabalin nga yapan piti tebal, katyam amuna.
Sige, day talaga ayam. Mabit lang ha. Ayabak tigayim ko. Naimbag nga oras mo, ading. Anyang aminin, tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Di na kumamot tinawagan iti Manong. Madlaw nga agkaedad talaga. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat di maka mo magpili. Siya tagbayad. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi servak lang iti arak. Ngam sa anak nga umin-inom. Kasta ka di? Asayat nga rin kasta, Margie. Makadlawag man pare. Kasla kursunada madya kabarbaro a waitress iti bar. Jackie libak pare. Talaga kursunadak. Kat arma ma. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpet met ni Margie. Kas matlaki ni Jainaline. Wan nga rad. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo tinamay kat iti panunot ko day Jay Margie? Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico gayam tinagan dayjay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Sika talaga. Saan ka nga agsaludsod? No, saan ka nga interesado iti may sa tawa niya? Saan man lang? Ngam naragsak kayo mata nagsarsalita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Uy, tila sasawom ha. Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangakan ka. Nang runa ni boss. Nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day taag papaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wena nang. Kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya, Wena nang. Pudno ti bagbagak. Iso na lang. Tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. asino day di abalasang. Amangan no nalipatam ti kanayon ko nga ibilin kun ka. Ano addaman balasang ang magustuhan, yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado ang magustuak mo, day abalasang nga ibagbaga. Tanusan, saan mo nga ituloy nga armang? Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. Nagmayat nga rin ti maturog, nang runa nalamag po. Wan nga rod. Ngam oray na lamog. Adola tamo ti customer dito yung bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Oo, kumikita amin dagiti tao. Hindi kumamot medyo nalingod nakababain na talaga. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat, Margie. Ha? Kaya't nasa man. Itikaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingod Nakababain dito. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat ko, Margie. Kaya't nasawan. Itikaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Sa pala ko tadi nakpabainan. Awatan ko maday ito asabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamintot sa marunong. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang, tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanya. Wan, auntie. Adda kayo iti husto nga edad.
Saan ko mananaskan pa nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ak unay, Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwen nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniri ko anya. Ha? Uy, saan ha? Diyak pala inaklon ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpet mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay ano pudno a single. Amangan mo't no addan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mo't ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y ano, pagpatinggaan ti anos na amangoray kanyak. Nabayag ako nga agdatdaton kang ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kang ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matlaang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragrag sa ka kitang daw. Agyaman ako na, Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragrag sa kak. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat mataddan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katwan mat. Laklakayan kan. Nga masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin ang mapasama kiti biyag mo. Iso nga ita, taddan kaayan ayat mo. Di mo kunaan. Aninanang mo latta ti masursurot. Anyati ko namrikaw. At ang kayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Amok to kada kayo. Saan pa nga ita? Anya. Napintas ka day. Adda ka di itsuran na. Anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magusto ti ibagbagam akayan ayat mo. Tano saan? Pasensya ka na nakaw. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka. Pilyam kumamot atay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatam. Winanang, saan mo't ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makauma tilangana? Nasayat nga ron no kasta. Gaman niya nga iti trabaho na. Maamuan yun to. Ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin arumwarak ita. Agpa-share kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Ang ipalagip ko laang tilimitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga no agur-urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga nukasapulan nyo ti siya, peron, Margie. Ibagam laang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagam. Sa bagay. Ang mga no panunutam at ti siya, peron, kat dakkel anam namang agbalin at third party. Anya? Saan mat akasta, friend? Ay na. O sige, saan ako nga umay?
Amangan no pasalsaliak to na ang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie, idi adan kaayan-ayat na. When auntie, amuyo moten, ni Rico ti damo akaayan ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la kumatag bayagda. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw day ari ko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ak una iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawan ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Ah? Iso nga agyaman ak unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kasi iti pananganan mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, pudno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlatta. Da kayo? Kumusta kayo, matan? Naalayo ka ding timpaw it ko a kwarta? Wey, anak ko. Ingala ni ading mo ari sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati. Igatang yung tumutan iti abas toyo dita, ah. Wey, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuy-puyat. Uwan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuy-puyat. Nasayaat nga rod no kasta. Ala. Baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho mi inton madamdama. Ni, kasla ka na yun moten ti date yu kin ni Rico, friend. Si kakit dimot. Saan mat akanayon, ah? Ngam ayos lang. Kun-kunak la day jay. Ka, sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret ka pang nalalaman dyan, ha? Alangan mat nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka na bitpay. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang ano kayat yo, ingkay lata Ha? Ada kami date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamaan na, arumwar kami. Dagitaman. Kasla na pudno kamat iti dayjay amarji, ah. Anyat kaya't masawan. Nakunak da ita. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang tratom kadakwada? Tilamad-madlaw mo. Sabali dagi jay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanen iti panangipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na, basta sika. Agahawid tan. Ang mga nusap-sapulan na kaninanang mo. Itulod na kon, tapno makaawid ka matan. O sige, itulot kan. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga rod, nakababain kan kwa na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo. Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akasta, ah? Wano, nag-break kayon kin ni Rico. Saan? Saan kami nag-break? Anya nga ro ti parikot mo. Ibagam ko makanyat. Gayem na. Apay, awan ti panagtalik mo kanya? Masikogak, friend. Kanya? Diyak amuno anya ti aramidak. Ngam,
Amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ay sus, ipakamong kan ko na. Itikas na, maamon na. Ibagang matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Ano na? Anya nga rod ti parikot mo. Ibagam kumakanyak. Gayam na. Wano, awan pa nagtalak mo kanyak. Masikugak, friend. Anya, Jak amuno anya ti aramida. Mariribo ka na. ngam amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakamong kan ko na Itikas na, maamon na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan nak, friend. Jak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangin nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan ko na. Ni Rico ti makatulong itaken ka, iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay kay pare. Kasla na unag ti pampanuno tama. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka nak. Jak amo no niya ti aramidak. Aplunak nga dapay la panagayat ko kan na. Ang no apay mo ano ka ano nga addan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saos, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adakan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Itikas ta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Ay, parikot ko ngamin ni Jane. Ha? Kayat na ti agsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gayta. Ah? Anya pailaang nga itar aramidam. Subliya mo na. Nanang, ay ayatak mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Diadal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakol iti kadwan. Anya? Iso asinaamon da jamarje. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agte-text? When nag-chat ka niya. Anya ka din ti mapaspasama kan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak onay makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Wan gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay dati pregnancy test. Nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dayta nga imbagan. No iti panagkunan katagang angawag. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak mo no apay akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idi na mo na ama si Kugak. Kasta nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na, friend. Di ka din mas daaw. Kaadwan alalaki it apanawan, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na imbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie.
No mabalin kat agnaid payla diti balay. Anya. Pangasiw nanang. Di kay kumagkadkad. Ita lang agkidawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastang inaramid mo. Imbagak ken ka ani Jane ti kayat kong agbalin a manugang saan kaday. Anya? Ha, iti kaano man. Jack maklaw na di amarjay. Nagan na paylaang, Jack magustuhanan. Mariribu ka na. Diyan ka mo daramida, pare. Adagan ka dayta, pare. Adda ka mo iti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pailang itinam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mo ta? Saan la dayta ti parikot ko? Anya ba pare? Diyan may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Iso ti kayat ko makaden na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ayan pa nagrik na kasla na pukawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mo't nga ayam dagiti babae, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunuten na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akasta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ama sigurado ni Margie, no disidido ni Rico atakderan ti sikog na. Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwa da sumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito ibar? Manumot ten alawas. when ngagpaiso, nadlaw kumat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti daydi amarjay, dagiti jak kaya. Kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwe nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta. Rumbang lang nga muna. Tadusan, talagasan kamay nga kinaawatan. Umanugot nga agnaad ta iji balay. Iso na lang, numanusam ni nanang. Ha? Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad jas. Okay lang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakada. Umawag ka kanyak. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planom ita, balasan ko. Auntie Emily, sapay lang ko mata maawatan dak. Kabaulak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaad lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaad ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpas ngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy.
Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay lang kumatag kinawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan, no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Adaytan, lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan, O sige, inakon, friend. agan-anad ka ha. Nainbaga oras yun, nana. Kastamad kan ka. Wan gayam, sakbay anagam-am mo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Ekwa, awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinoblan iti anak ko. Edukada day jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day jay. Anya. Amok nga aging gaita, kat ay ayatan pailaang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama, nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko, kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae, ama ipanakal iti kaadwan. Angam, babaunan? Nana. Saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan, kat pudno may. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man? Apay akas tati lang. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta simbang patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanyak ti pudno. Sino tinakaibagay ti daytakan ka? Saanan anas kan nga ibagakpay. Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon asaan ka amakaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isumungbat ka. Wen. Pudno. No sino man tinakaidanon iti daytakan ka. Pudno. Aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ayun, gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid kan ka dito'y balay. Ngam, sana kayat asawan dayta. Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang, iti agbalin nga anak ta. Anya. Agpudno ka man kanyak? Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagam man kanyak ti pudno? Asino tinang ibagakan ka iti dayta? Saanan anas kan nga amuam no asino tinang ibaga? Ti salsalod sodak. No asino ni Jane? Isu ka di ti makagapo? No apay akanayon ka asaan ang makaid na? Isu ka di ti pampanunutam? Margie. Sumungbat ka! Wen. Pudno dayta. No asino man tinakaidanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging gaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan nak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan nakayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Pakawanan na ko, Ma Margie. Ngem nagsubli ti sigod a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramida. Saan ka amaayat? Akas iti panagayat ko kenkwana. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Rico. Sa anak mo nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka.
Ngam apay. Pakawanan nak. Ngam ura niya pa'y tararamidag. Saanan nga agbaliw tirik nak. Wen, inayat ka. Ngam manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kaya't maasawan. Pinagayayaman naklaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw tirik nak. Isu apa kawanan nak. Adakan kami na desisyon. No agtali na kalatay ti danak. Isu na lang. Tadimon mauray ama ayat kamanen. Salbag kitde. Ha, Nana, apay nga akong ungat kayo. Dinakman kasarsarita si Kamarchi. Agborburak tidarakan ka. Awanan kay tibaing. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, Juan, pudno na ita. May sa kaserbidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kati ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. Ulbaud! Nana, Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat nga men at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abarti ng pidpidutan na kan ka. anya, Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress, ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay, pakawanam! Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamot nga ibaba ti panakita yo kanyak? Pudno abar tinagamamuan mi. Ngam, nadalusak ang babae. No ti panagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay anagbalin ka amaag iti dayjay amarjay. Nanang, No di mo pa ila papanawon dayjay babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. anya ka din day tang ibagbagayo nanang. Amuyo mo't amasikog ni Margie. Ipagpagapuyulatan iti agbalin nga apo ko yo. Anya, apo ko kunam. Ha? Masiguradom ka day asikati amati sikog na. Ha? Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati ama. Nanang, Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday ta amarjay apumanaw. Diyak kayat akit kita ti panagrup-rupa na. Nang runa idinaamuak a waitress met gayam. Ti awanan ba in a babae? Trabaho ti saan anak katurpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda aklaang iti likudan nyo itay. Margie, Talaga gayam adi na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputa day giant a chain ti ay ayatam. Sipod pay. Amomon amay sa kaserbidora. Amomot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay anagdaton kapaylaang kanyak. No amok la kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pay la kuma aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka nga ayatan kan ipatignak. Ngam sapay kuma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbalin to nga anak ta. di ka madanagan. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Anusak ti makipagnaad kan ka. Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayak. Agawid kamin ijay lugar mi.
Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Ha? Inam abulan ng tinapalabas. Manipod na kipagnaudak ichay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak. Iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adji in tinapatigkan ko na. Ay, unay matan na diari ko. Nasinpot mat iti panagkunak. Ngam, nagbidutak mat gayam. Awanen, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ro ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ariko. Planok ti agawid iti lugar tayo. Ha? Oray kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas iti ina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No kunam nga agawid ka iti lugar yo. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpasngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon ti ragsakyo iti dayja a chain. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo ti ragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaaykan ka. Di ka madanagan. Sana nga agkid daw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga oras yo, Auntie Emily. Di magasak, tagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay, anagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, Auntie. Anya? Nagsinubyan da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa, iso ti kaya ti inana aparakan ko na. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadla na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, Auntie. Mano abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narik na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan anos ka, balasang ko. Kabaulam dayta. Numabalin la ko mga agyan kalatan ditoy. Ang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, Auntie. Kat, agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Ay wanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklatta. Agyaman ak unay kada kayo. Auntie Emily, agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko iti ayan dari ko. Sige, kat agan anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabali nga agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo day ta, ah? Namnamaag day ta? One friend, ipasiguradok dayta. Ay nasaya at nagawid ka, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak.
Saan kami matkat nga agong ungatkan ka, anak ko? Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tata. Kahit, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din nati sa bali a babae. Nga maayos lang kanyak. Awan parikot. Ah, Kabaulak a padakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Eh. Sana nga agkidaw iti sustento iti amana. anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamag. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumabanak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakes nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman, apan nakaupay, wano pan nakapasakit. Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya ta nagawid gan, friend. Ay na, nagpintas ka matan ama sikog. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dya ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, wen gayam. Amom, adda dya kabsat ni nanang. Kasangsangpot na anak gapo ija abroad. Ay, amang ano kayat mo tumat ti abroad? Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko agabrodak to. Inton addan to 2 atawon ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras ken atensyon mo. Adu dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti bihag. Pudno day ta ko nam, friend. Iso ano di nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Ay wanam. Ay, gayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpet na lang ang naggapo ija abroad. Amang ano kayat mo tumati abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman akno kasta. Inton 2 ton ti tawan ti anak ko. Mabalin konton ti agabroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti daytay. Nay, malidliday ka man ang anak ko. Tatang, Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpasngay kan. o nga ro tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanunot ka ni Rico. Ah, Umadaning di pa nagpasngay ko. Nga maging ka ita. Kaslaawan lata bibiyang nakada kami iti agbalin nga anak mi. ay, anak ko. Saan laeng akasla? Tatalaga kid nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan ka itinamnama. Tatang, Adaw dangitiin na, asan atinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. tatang. Isu arumbang akanayon anapig sa ti pakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutam. Manungal daw dyan nagsaro no ahali di ngawan trabaho tayo pare. Di mo matgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may say. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo ana pimpintas ngam ni Margie.
Unay daytan pare. San pa yan ipasngay ni Margie ti agbalin nga anak yo? Ngamita? At damanen kabarbaro akaayan ayat mo? Gagangay iti baro pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na'y parakan ka na ka. Nanang, At dagaya man baro akayan ayat mo. wananang, ni Hana. Wow! Panagkunak. Magustuak na dya babae. Nagan na pailaan kat magustuakan. Sigurado day tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Marje ti ugali na. Ay saan nanang? May pasiguradok day kada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto nanang, ngam saan pa'y nga ita. Mabiit lang ang Auntie Emily. Ni Rico mo't di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. At damot ti babae akadwana. Wan nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanin at ibaro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, day taari ko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na aramiden na. Ti awanan bain. Ibagak ko maday to'y itigayam ko. Diyak kayat nga adala ang ama stress ni Margie. Gapo iti kasta nga aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayam mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mo't kanday ta anak mo, friend. Wen nag-cute mo't ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklagit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha? Manumotin abulan ti napalabas. Manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta. Awan latta. Di naman lamalagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Ay, una yan ti kastaya. No apay mo't ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataer ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakin ka ni Ginalyn ti nakita na? Anya ti kayat mo asawan. Ay, pasensya ka lakuman, friend. Amok ngamin nga idi pay laeng ket addan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man na ang Rico. Ha? Nasaya at nagranat na. Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Ni Hana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagriknak kat saan mat. Jenalyn, nuan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Ket, anya nga rod dahi tingar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pay laeng. Iso apang man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Ay, una yun ti kastoy tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Anyat kayat mo asawan. Nga adan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan tatang. Idi pa'y lamas si Kugak. Adan. Ay, unayin nga ugali ti babaero dayta. Ay,
Kunamlan nun na yun tibiyag na, ti kinababaero na. Okay lang kanya, nga ore ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak ni. Ngam saan mat? Ala, habay amon anak ka. Total, napigsaak pay lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pay mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, 2 atawon matan ti anak mo, friend. Wan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na, daytang ti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasayat no kasta, friend. Kat? Anya nga ro ti planom ita? Desidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na, anak ko. Manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Wan nga ro tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti barukong. Para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidag dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak ti riknam, anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaanan. Anus laeng, anak ko. Addan tulat ta. Wan tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Gusto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Ay, kasla kaano lang, iti adaki dya Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga rod, friend. Nagbiit at talaga ti panawan. Katuan na. Iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag. Makaawid kanton. Wan nga rod. Wan gayam. At the good news ko kan ka. Anya na ita? Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom ka di? Nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man ti panagadal ko dito'y abroad. Imbagahan kan katikasta? One friend, iso anak karagragsakak. Gaputan nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Oh, Kat, anya nga itimbagam? Siyempre, saan akon anagkadkad. One, kunakon. Ay na, congratulations. Friend, agyaman akan ka ha. May saka alalaki, makunabakla, ngam nakasahisaya at kakanyak. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami latta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school dati pagad-adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte ang gaputa saan lang ang ababaonan ti pagnibilbilangan dagiti amok kanyak. No dikat, kapamilya. Nagasat ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumaten adaras nga imbagaken ka nga ipasyar mo kumamot ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimetan ti panang ipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ta, ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang.
Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabitan na panawen. Namnamaak dayta, anak ko. Dito gayam ti balayo, honey. Nagatayo mat. Wala ni, medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanya. Tas ikaw mat ikaduwak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayaban ni nanang. O sige, kan, yalanak matan iti danom, ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Danica? Ha? Si katikayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti boen! Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya? Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am. Mabit man lang, nanang. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kini Hana. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot la waitress. Saan la dayta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo. Sakbay api musay ni tatang mo. Hana? Anya ka din daytoy? Ay, Rico, pakawanin ako, ma. Diyak ni namnama, nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain a babae. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka amaklawn amanugang? Iso nga itapay lang. Likli ka mo, tiyanak ko! Rico, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may sa a waitress iti inuman ijay town. Kan saan laabas ta waitress, no dekat agsalsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo, sakbay api musay daydi tatang mo. Hana, pudno ka di daytoy. Rico, pakawanin ako, ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka maklon amanugang? Iso nga itapay lang. Likli ka mo ti anak ko. Ay, ayatak, Rico. Awanan ka itibain! Likli kam ti anak ko. No di mo kaya't amay sagmak ka. Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pakawanin na ko, Mariko. Saan na ka nagbalin nga open kan ka? Nagilimadag. Nga may salaang ti masigurado para kain ka. Tinapod no pa nagayat ko. Ulbod. Iti ka anuman. Saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita. Agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak. Inlimod mo tipod no at trabahom. Rico. Kunam kanyak nga agtrabaho ka iti paglakwan iti kawas. Ngam saan mo't gayam. Taman nala ka mo't gayam iti may sa abar. Rico, iti day jay. Ngam saan itan? Nunam na maam kat ayaten ka akas iti sigod. Nagbidot ka. Iso nga aglinipatan. No insapsapam ko mga impasyar day di a babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nanang. Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day jay paymot a babae ti nasarakam. Awan mo tinay bagbagayo kanyak. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon.
Pangaasim tawas-wasamon ti relasyon nyo. Winaswas ko, nanang. Hindi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa iti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at lata. Aywan gayam. Nakitak dya impos mo iti Facebook. Ay na, nakagraduar ka gayam ay. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Proud dak asyak ti amam. Ket amok nga oray daytoy anak mo. No bilang ta makaawatain. Maibaga namat a proud ken ka nga inana. Agyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragrag sakak ita. Jak impagarot, amaragpat ko dahi ti apagtang itibiyag ko. Ah, Panagkunak, edi addaak pa iti ta Pilipinas. Agpatingga ak lang iti kinaservidora. Ngam nagbiddutak gayam. kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible itikasken ka. Ket ulitak manen kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita. Ngam orayan may ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak met iti dayjay abalasang. Awan makunakkan kuha na. Wan nga rod, Auntie. Kasla kaano laang, idi adda dito nga agi-serve iti arak. Ngam ita, nakaturpusan. Ket, naibaga na kadikan ka no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upat abulan. Nasingpet dagiti amo na, Auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na, mabalin na ti agawid. Ngam, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idi addapay laeng ditoy. Ngam, successful met itan. Nakaturpos, ken nakaurnong pa yan. Ayun, Auntie. Kinapudno na, nagdakkel di balay nga impaaramid na iji probinsya. Oh, Nakitak di na minsan ang nagawid ha. oh, sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilya na. Paririkaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga aldaw. Naggraduar mat gaya main. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Wen, nag-abroad. Ngam pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko idi. Mabainak met amang yan black manan kan ko na. Nang runa ita, tanak ko naman nakagraduaren. Jakman ammo ngamin kan ka pare. Anya ngamin ti inararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid kon. Ay, dayta ti kanayon nga ibaga ti kaduan. Maudi talaga ti babawi. Isu amasapol, anad tayo, iti anyaman nga ramidan tayo, pare. Husto ka, pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Marjay. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpat. At daamin ken kwa na nasayat agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi pa insti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma. Ay saus, delikado ka. Oh, apaya kasta ti lang amanak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, nanang. Ha, ayun gayam. Nadamag ko. Naggraduar gayam ni Marjay.
Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Pudno day ta, nanang. Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya, Planok ang mapansarungkaran inton makawid. May liwak matan kan kwa na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit-kita. Ha. Mangnamnamak ang mapakawanak pailaang ni Margie, nanang. ay kat sapay kuma anak ko. Sapay kuma tamapakawan na ka. Nakaragrag sa unay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Jak may ladawan ti ragsak, amarikrik nak ita. Ay na, dandani malpas gaya mo, hindi maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-pawit mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ak unay, tatang. Ala, umunag tayo. Adda ejay unag ti anak mo. Impagarup ko lakit din. No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayong imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di. Ngam, ayos laeng. Awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya ngay nga road, anak ko. Narigat mat, no pilitam ti tao asaan na kayat. Ala, bayan yung tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak. Saanen anaskan pa'y nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina, Manipod impas ngay mo ti anak yo. Nag-abroad ka. Sa ita ang nakaawid kan, pulos adi na inikan patid ti anak yo. Iso asaan arumbeng nga ay bilang kas ama ti kasken kwa na. one friend. Ngam oray kaskasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Iso nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sabagay. Kat sapay la kumaa. Tanasaya at magtantipan nakilangan daken ka. Sapay la kumangarod, friend. Bareng saanen akas iti sigod. Nainbag nga oras yun, nana. Ha, Margie. Wen, nana. Siyak nga rod. Kat, iso daytoyan ti apo ko yo. Ha, ay na, nagdakil kagaya mo na po. Margie, umunag tayo di balay, balasan ko. Ijay tayo ngagsasarita. Oh, sige, nana. Anda ka din ni Rico? Wen, adda di taunag. Nakaturog. Nagbara nga minti panawan. Iso nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Amangan no ada di asawa na. Ay ikwa. Awan asawa ni Rico balasang ko. Awan asawa na. Agyaman ako na, Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen, Kumusta ka matan? ayos lang. Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon away teres? Akas iti panangkit kita midi kanyak. Ha? Ulitak, saan akon away teres? Kamaudyanan na. Adamoten na talgad at trabaho kita. Kasta ka di. Margie, nakababain man. Ngam, amangan na maikanakpay iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga adu tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kan kas kaayan ayat mo idi. Oh, Sapay kumata di nagpaayan. pasensya kan Rico. Ngamdya kon maipaayday takid kidawam.
Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Ha? Naladaw ka. Nunapudno ka matlaang. Idi pa'y lako mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie. Gaputa na patpatigkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diya imbabam idi ti kinatao na. Gaputa may salaang a waitress wano servidora. Ngam nagasatak. Gapu iti panangibabam iti dayaw ko. Isumat tinagbalin akarit kanyak. Margie. Imulam dita panunot mo. Saan nga amin a waitress wano servidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress?